Idur ki sungut ki bru de pori ha WhatsApp. Hewa ki Pynbaad depan bat ki wa kini ki bru tok ki wa lai lute. Neliang ki polit karat rembai outpost depan chege jerong ini dewa ong wa ha arah witerik unain ru newsnem USI Eltron na cleared police station depan ti wa ke wiga ke riselerio rong le UM number ML katwi an ru not nyao. Da subao pen MKM ka hawa lai lute. Wa dewa tip ya ni di yo wa kem ya kini ke keri ha ke mir ka arah witerik hi da ki polit karat rembai ki wa le ya ka naik patrolling. Apok kini keri de am sungut, urangkat na pasam, ukerpat nang tru, Victor Dakar, wa unimo termang, kiwa da cara cerat rembai police outpost, wa depan tip cha USI Eltron, uwan yaw ra ki cha cleared police station yo tekit yaki. Hai ni tekit yaki ni sungut de cham wa amtok kini kiwa am ketiwa lute wa da cha Pynbaad bakla ki, kamte depan lej no ki. Ne kesengiwan kini sungut dawan mi biang ki celat rembai police outpost, na ida wa idur wa chon ki pulit ki hepor MG kini ga outpost, de ama pon por ki ha WhatsApp de ong wa kini ki bru tok ki wa lute bru. Kamte ki pulit de penci ki wa kini ki bru umtok ki em keti wa lute bru. Wa kerpat lai ki Pynbaad umtok pon por dur yang kini ki bru. Ne bentai cengan ki hai lai wan, yo lej na iwan ijia was nyausi.